Autonomous State ala pen suri ara tefu pen Delhi ke pangno. Assam Karbi Anglong la pen Meghalaya jakpe jahoi umru padi balong border outpost team kerang ala pen airset proxet atomon ke jam. TBC Remji ko alam pen Karbi Anglong along the world TBD Catalan. News time along pen kato ko ve phata kardom pajariglo nonar juponik tham beer tang ton pen Bharat Constitution along kido article 244A ateng pen Karbi Anglong la pen di mahasawa phan autonomous state nang pisedak nang po. No autonomous state, no rest. Autonomous state long litik nitum sangse. None poi la soke mang New Delhi Ramlila Maidan along ang tong ki padudam jiaphan. Karbi Anglong la pendi mahasaw suri arat thering kora pli ari. Difu railway station pen New Delhi pangno tanglo. New Delhi Roxupi Ramlila Maidan along theri po in kora sir cap arni. Hemprek mat autonomous state. Adhara ki padudam jiaphan si pinso arlo. Suri arat hempen hongnang barin tilo. Kanchas Dikom, KSA, Karsa, KRA pen ke patirpi kache song amolong BJP, Congress, Jakas, KLNLF pen chenglok pen ana song la pen jongjung atum gari ke dingalong dun renti. Sarpi zarbura tumta Delhi ke dun thekdun long. Delhi ke damatum Prime Minister aphan hemprek pin puralo kipidam jia phanta Kanchas Dikom amai phajoti mong pen pachini. এইটোলে আমি ডিমান্ড কৰিছোঁ টুপুৰে ভাৰত সংবিধানৰ টুপুৰে যিটো আছে সেই আৰ্টিকল টুপুৰে সেইটো মতে আমি ডিমান্ড কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু এইটো বহুত বছৰৰ পৰা ডিমান্ড কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই এইটো খুব দুখৰ বিষয় আৰু সেইকাৰণে সেইটো সোনকালে হ'বৰ কাৰণে আমি দিল্লীত গৈ আছোঁ ইয়াত আমি মানে এবাৰ 3000 মান যাব 3000 আমাৰ বহুত আছে সংগঠন মানে 12টামান আছে এতিয়ালৈকে মানে গোটেই কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও ডিমাণ্ড আছে প্ৰগ্ৰামটো এদিনীয়া হ'ব ধাৰণা কাম কালচাৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন 29 তাৰিখে হ'ব 29 আমাৰ নাম হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হোম মিনিষ্টাৰ দুজন ৰাজনাথ সিং কিৰণ ৰিজিজু আৰু বিজেপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট অমিত শ্বাহ সেইটো আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা ডিমাণ্ড কৰি আছোঁ এতিয়াও হোৱা নাই সেইটো বিশেষ লৈ আমি কৰি আছোঁ 29 তাৰিখে তাত কাৰ্বি আংলঙৰ যিমান ৰাজনৈতিক দল আছে আৰু যিমান সংগঠন আছে সামাজিক সংগঠন সকলো মিলি কাঞ্জাস জিকমৰ নেতৃত্বত আমি একেলগে গৈ আছোঁ 244 এই সংবিধানৰ 244 এই আৰ্টিকল তথা 19 আধাৰত আমাক স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্যত দিব লাগে West Karbi Anglong along ahoya dui along lia lampen kacharwo sai lamke akimi kalilo Karbi Anglong asor kaching kimi Arlen ke thiatum aning ke miawar sai Karlen pen Karbi Anglong along le Meghalaya asor apatai kachirai chiaphan pini arnianta ington telang jape jahoy along le kachirai kom chiaphan asam mate Karbi Anglong pen umru padi malong border outpost mate BOP hem ke kem chiaphan sarkar pen pin khat bonlo ahemda ki kim pang chenglo bonta Meghalaya asor ke ton ke langa tum ke do boha mate ke langa pang ching hem pakim long le det pasi birta long pon BOP hem ke pakim long le chot antakali umru arong along ke do an kabochia rong ara Thura dam serak nangji posonta ke ther pado pontu. These matters will have to be settled actually on a 3-level basis. Firstly, there will be the Boja magistrates from both sides, whether it be Ribhoi sector or the Jai sector, and from West Karbi Anglong sector. Then the next level would be at the level of the chief secretaries of both sides. And eventually the summit will be between the chief ministers of both Assam and Meghalaya when border disputes arise. And in case these are not disputes, borders are clearly demarcated. It's only claims made by Meghalaya on the territory of Karbi Anglong. These things have been done very surreptitiously, which means to say that these border matters have been actually done with an ulterior motive. And the ulterior motive is that this border problem should never be solved. But the Border Commission way back in 1951 had been clear and unambiguous that the natural boundaries which exist between what is now Meghalaya and West Karbi Anglong is set in stone and there is no way that these borders can be altered in any way. And eventually the summit between the chief ministers of Assam and Meghalaya. These matters cannot be handled in any other way, be it by some government agency
or between some non-governmental organizations or some non-state players who may be making outrageous claims for which actually they have no locus standi, and Umrukhuti will remain part of Karbi Anglong and will remain so in the foreseeable future. Baithalang Sopen Kat News the Perangke Jasanihi Nankilo Biota. Nan malam sopor Pandhine Parman Biota Mung Tobonik Sina. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham kim je phansi jitam bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thadbir talong bangthulo tibia phan paremdang ji palam pen theri ingkora pli arni Karbi Anglong along ta world tv de katalondun Somindar tibiara nimate world tv de along pacheton se Karbi Anglong okpran kilang sai campaign ada prang difurong sepialong tb akisopen kajipajok jia phan armu cheng ta padu la sopi difu civil hospital along tibia kiso pothak chirok tok amai padu si Karbi Anglong pen tibia kiso pawedet nang popusi mailong kachetong arak semikore dengrinti okpran onat kilang chora em khonsing rong pi alang lita Somindar tv de katalon along chetong dun tibia phan non ke phere nang nelo tbc ituma phan nang phere nang po EM Rongpi la swalam ningje dam si TB akeso kelang jia phan ador keso CBNE etia machine Difu Civil Hospital along ta nangle atlo la so machine ador 12,36,000 an pusi alangli kachetong rat phan than pachini la so machine pen TB akeso chilang ilote khonta hiniang bong ang thek cheklang jiputa EM Rongpi pachetak pontu pakon video la so machine bolo si bikhek kore asa bairo tomane chune gri badi khibro now it tomana bemari tomane identifier and doctors along bansi sponsor anang tum test korino bala emergency agar seksabe program mo kada pe bokha ini long isi sophisticated machine lab dolo ala surgery dum peda anabang bohani tum mane pazak bunji Okprona Saikama Joint Director Karing Rongpipi District Transport Officer Ganesh Diori GNM Nursing School Principal Iris Tiron Pipen Chenglok pinaan Dr. Atum Chetongdun Rinti
KSA Bokulia branch pen theri inkora kethom arni rure langsu English LP school along langcharidang branch amai phojona sing terang lapen are sang ho tumla so school hemalong humri dam pen osomar lapen than bang phayang bong kachaton te thekdam long bang shokeb au somar kidwa school along loke thana bang inut vet lapen osomar phan anaro chitima an ke pachota ani che enjai posi KSA tum akoi pidam Birta bangkila pansikang ton poniklo domit thakmi korang tu